Dobar dan! Ovo je video prezentacija detektora špijunskih uređaja. Ukoliko želite da se prijavite na naš YouTube kanal i dobijete najnovije informacije, to možete uraditi tako što kliknete u donjem desnom uglu. Ovo je detektor špijunskih uređaja infrared i RF. Detektor špijunskih uređaja služi za detektovanje i otkrivanje velikog broja špijunskih uređaja. To je najnoviji model koji otkriva i prislušne uređaje najnovije generacije. Veliki broj uređaja koje ovaj detektor otkriva, kao što su GSM bubice, GPS lokator za praćenje vozila, bežične kamere, RF bubice, UHF bubice, VHF bubice, sočilac MOS i CCD mikrokamera, kablovskih i tako i bežičnih, blokatora signala, Wi-Fi predajnike. Ovaj model konkretno je najnoviji model na tržištu. Dimenzije su 65 po dužini, 48 mm po širini i 15 mm debljine. Unutra se nalazi punjiva litijum-ionska baterija. Signalizacija može biti svetlosna, vibraciona i zvučna signalizacija. Ovo je recimo svetlosna signalizacija, tu imate više modova, a imate zatim, kako se zove, i zvučnu signalizaciju, a imate i vibracionu signalizaciju. Ovaj detektor ima 6 infrared dioda sa 3 različite brzine blinkanja, odnosno obaveštavanja prilikom nalaska uređaja. Kod samog uređaja možete postaviti i senzitivnost, to jest podešavati senzitivnost od najmanje ka najviše. Na taj način određujete i preciznost samog uređaja, odnosno otkrivanje mikrolokacije određenih uređaja kao što su prisluškivači, lokatori itd. U kompletu se dobijaju i slušalice, znači u kompletu se dobijaju i slušalice, tako da možete imati i zvučnu signalizaciju kroz njih, a ne na zvučniku samog uređaja. U kompletu dobijete detektor, dobijete punjač i dobijete slušalice, kao i uputstvo na srpskom jeziku. Možete pogledati kako ovo izgleda.